De Jehová, la yalbete Moisés. Halbeyate Aarón soxnichnab. Hichakawabik bendición tesnichnab Israel. Hichakawalik chiskoblalte Moisés. Estamos de número 6, 23. De Jehová akayabat bendición sok akaskanantayat. De Jehová aka tiluk yutzil tzanabul sitielau ta tohol sok akaisnabat yobolilaba. De Jehová aka yak tal sitielau ta tohol sok akayabat la malkinal ta tohol shiesh chiskobla de Moisés. Tamante número 6, 24 al 27. Hermanos y amigos, hay bendición en mí. Sigue to ay tahtoholtik. Hay bendición en mí. Yeshuya kak antas tohol te agu amigo tak, te agu hermano, te agu familia. De Jehová akayabat bendición. Sok akaskanantayat chikamanti ayat. De Jehová akatiluk yutil sanabul ta tohol chikamanti ayat mantiyash benat. Te hawya sokinat. Te kahwaltike. Sok akasnabat yobolilaba. Te manchukayaba te castigo te kechelta tohole. Te Jehová akayak tal sitielauta tohol. Como te melaikila te kahualdike. Como te melayak tal te sitielau te kahualdik ta toholtike. Tik o tika hermanos. Sok akayabat la malkinal ta tohol shchiesh chiskoblalte Moisés. Taigibite as la malkinal tamante akushle halhat nish. Tas tohol la familia. Tas tohol te pueblo kundike. Kahwaltik me yash bendición. Kahwaltik me yasokinesh. Kahwaltik me yaskanantayesh chikamantiayesh. Ham yasmukulina wotan. Te spisi ore yak yilbelate kahwaltike. Ham esmukula wotan abi.